আহি গ'লোঁ। পোনপ্ৰথমতে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজি মই কোনো ৰেচিপি ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ নকৰোঁ। আজি মই অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ'হে শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি আচলতে মোৰ সৰু বাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ কিছু আয়োজন চলাই আছে। ভাবিলোঁ আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইটো। আহকচোন চাওঁ কিনো আয়োজন কৰিছে। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सहे महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरे
इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे हाय तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं इतनी सी है दिल की आरज़ू हो तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ভিডিঅ'টো চাই বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ কিন্তু ভালেই লাগিলে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন আৰু মই এনেদৰে কিছু মনোৰঞ্জনৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম চ' আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব এতিয়া বাই বাই আকৌ এবাৰ হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে বাই